Weyzer Xorzinarxın bəstək teyfir informasyon ravaq dabun studi bəzir testəyla. Bazunqav tsibirte abun ravaqdı seyrak deymətime. Alan tınıxas, Prezident Qaqluy talan Finbelt əbbət adəmunıq sənadun organizasiya minəvərtdime. ورسی امایرستون آدمت ایودینات خیموالو آغدرت تنبل فنگ زوناد اینتلیگنسی امخسانا دمینه وردیمم. تئاتر واجت وارزون در آرتیستکه سدد ساز سخص خوساریرستون آدمون آرتیستکه توتیت نینه رای گردل. Prezident Qaqluy talan yəximə raysta ıxsan adamın organizasiya alantı nıxası delegasiya sərxçəqat yiristun ofitsialu minəva Respublika qərəmə savlaytı Valeri. Vudun xusari yiristun Mercedes'te tınbıl fıncı xad raysımə ərdzurziste adamtı iudinadı farstıtıl. Prezident vajıtız xorzaqçın kutta maydantı əmə zərdil darən ləvərddəy. Պատսախադը սերխլավակ բանսան կոտ արգանիզացի ստրնսանյակ ցեգատ əmə xusar yiristun adamı monun iudinat zərgə əppət dünya nıxsanadun zmelt alantı nıxas kə yukəni faltərtə əmə xoskəni nırıqqon ducı fıdəltə ıqdəvtə baqaqqənənən. Iudinadı deməvəl daya aktualun əmə axşyagu abun əppət dünya stabilun dinat təssagu avərə koyis vəd. Bansan kotda prezident. Tengıxsız gümünü abun oxan formatı oxan kurday kəyim bələm. İbn Leonid Xaridonoviç film belgesinde. Fəni xəstə qurtdan bir əfərstat hezəğinə xəvabun problemata der birey önemli tendunilşi təşəvvi. Zulmünə yabun tembel fenbel der xoyat. İşçiz tut tengoxçı yok farstavi der. Orası prezidentiye upazına gəskə haşiyaz. Axçı yok bu del babastan məxtər kod yudune kodi istoriya xişəbdə kod yubun sonbun çiarazı Orası Federasyonu uş Respublika təymə uş adam təysayu məxtər xəşçimizdə muşa kodi yumədortlar razmakənə. Xusarımə şəqat restunniku xişən kutdan. Məxən nəzəx nəray görən bəstə yu və dis umal xattar kuməva. Qaqluy talan sərmaqonday bansan kurta savlaytı Valeri entestətən kəd birastı qırımı sərəvətlər Valeri nik ruxkəni iristun əməbbətlər arazı çəməynə fidəl təqdəvtdə dartdər kənuy. Kudiya kənin tünk cəbəx əndəraz Valeri Nikolayi Çerşedisəmə Orası Federasyonu Uluslararası Restoraniya xətborçinat keybananat da müşəqqətdə qılıq sərdəsas dərası xəstisəmə şuma jəldən afəşədisum der nemə xoyad raysta yerbəlti məyimə və dərm buznik zaxtam əmə mavna bundər əştər buznik am nemə kəyiz tutəmə yümə kar xoyan həvidxə. Dartda vəccədən farsat əmə razinek təbilə üceniz fələsil yümə kar xoyan və rəstəqə edər tüstər boşçısda. Əmə keyzəğənə kəvə خیشوادن در منادن در بیرن چون درو کرجی قدر رستگ مکوبارن بایدم مکرجی مکفکوسن بایدم. Savlaytı Valeri buznıcını xəstə zaxta patsaxadı sərxlavagan yaqarm axast əmə организации архайдма əppəni dzux yaqus keydarı uytəxəy. Спасибо большое за прием, за внимание, которое вы нам уделяете. Леонид Харитонович, вам, что вы организовали эту нашу встречу. Вот. Сегодня такое мероприятие, связанное с единством нашего народа. Я многие годы, 43 года уже в Крыму, вот, и всегда мое сердце здесь. Я связан с Осетией. И мы много делаем для того, чтобы вот эти связи крымчан, через Крым тогда еще при Украине было то, что через Осетию мы сохраняли единство наших народов, но, к сожалению, сейчас идет война и погибают очень много наших ребят. Вот, и хочу пожелать, это наше общее желание, чтобы это скорее закончилось. Alantın xasa xusar yiristoynak xadı sərxlavak tıbıl Leonid buznıcını xəstə zaxta prezidentən organizasiya məyək mustardı təxəy. Həmə ban sankotda zərgə Respublika Kuxtaləqat əmək sənadon organizasiya iudinadu yiristonu razmətsid. Filmbəldəstəməd nəxas qutda bir əfərsətəyiz şəgəylər vaday der mənə habun dünəyə çeşələ və afta kızarəm dünəyə birəşə dərstəşə kəzə ənəklər vaxtır Batçaxat
وفقية رجوم بچخات وفقية كم ده جنام اسمه مخدر بچگان مداوم شاوشه اشتر فزنده تکشته دونه میده است. مثلا پاوی که زنه پاوی ای مرخاین اما منش اخسندم ارگانیزاتی من برن ایس آبون استرنخازه گم آخایم شما هوش استرنخازه آخر فرست تفزارم کشته قوم پیداوی آدمان قوم وام حال خاطر کرجی فرسمه اما هوش وافن جینات چی و قوم رسمش مخ بوزنگ جوره خیش آوردم پرزیدنت رستک که استادم باید اما کیفیم بلم اما سنبونه فدل شفاستای سودم که بانستان کنم بایدم هایت خیلی. Gagloy talan delegatsiyon rotta patsa xadun xurzaxtəm. Savlaytı Valeri Gagloy talanən Bakutda zərdildarən Levar. Biazırtı steyla gözəttatı sərməd beti talim tatta taksana informasyon ravaqdabun. Эппэддуньёных сенадун организациялантыны хасы миневерте зонадун кушыта интеллигенции миневерте эмэх сенадун архайжы зыртой традицията культура эма ирыстуны иудиняды ахшяк фарстытыл. Тымбыл фынжыны сану наций тыхсен ахастыты эма халар динят фидар деркенен. Россия махусари рестон адам тиюдзинад нра кондуни культурат диалог ахам номиматен белфангуаг дарсет хусари рестунам хисавадун вагдат тезонадун экспертун ахсанад нацунама культурун юген тахсан адам фасибад минаверта арнофакот хусари рестун ама Россия адам тахсан халар динят ама каразиан барнат фидор каннест культурун ивензинятта ама наци тахсан амар хад разен кан ахшак фарстал мазал радиан президент подсахадун нафагана гарам бродавжитан бокас президент Гаглуйт Аланарфа. Позвольте выразить уверенность, что сегодняшний день станет еще одним шагом на пути к углублению нашего взаимопонимания и укреплению многовековой дружбы между народами России и Осетии. Желаю всем собравшимся плодотворного обмена мнениями и конструктивных решений во благо укрепления братских уз между нашими народами. Президент Республики Южная Осетия Алан Эдуардович Гаглоев. Говоря об Осетии, мы говорим о народе, который на протяжении веков является неотъемлемой и органичной частью многонациональной Российской Федерации. Нас объединяет не только общая граница, но и общая история. Фраза «единство – наша сила» здесь наполняется особым смыслом. Именно российская поддержка в 2008 году спасла народ Южной Осетии от физического уничтожения. А сегодня совместная работа позволяет строить мирную и процветающую жизнь. Я всегда обозначаю, что Россия, она у нас всегда великая, и всегда я лично обозначаю, отмечаю этот момент. Примите, пожалуйста, от нас. خسر رسون فسرنا قطعت منیستر جیوتاخ سربان سانکوتا دنیای ونزینت ترستجه خسنادک انسالیداد ساخشیاک زیناد. Тема очень актуальная, значимая, тем более на фоне тех событий, которые происходят сегодня в мире, тех глобальных изменений, устоявшегося миропорядка, который, к сожалению, на наших глазах рушится. В этой связи был правильно сделан акцент на договор 2015 года, где в том числе говорится о согласованной внешней политике, об едином контуре обороны безопасности и других вопросах, которые лучшим образом демонстрируют ту историческую взаимосвязь России и Южной Осетии, народов России и осетинского народа. Это особая актуальность, как я уже говорил, сегодня принимается. Что касается внешней политики, то не секрет, что Южная Осетия ориентирована на укрепление всесторонних связей с братской Россией, с народами России. И в этом плане есть, конечно, практические результаты. Та солидная договорно-правовая база, которая насчитывает более 140 двусторонних документов, еще больше утверждает нас во мнении о необходимости их совершенствовать и укреплять. Поскольку без единения, в первую очередь, политического, экономического, социального, культурного, нам одним, к сожалению, не выжить. Это мы все прекрасно понимаем. سگاتی رسون سرخلواج ادمینستراسیون کوسک بیغولات لودمیلا ایران خاص بانو سانکوتا ایمیا کستکیو دارتر رای رسته بندور.
Нет таких территорий, таких регионов, где проживают люди одной национальности. В этом наша сила, что в Северной Осетии, например, около 100 национальностей, 97 национальностей проживают. В Южной Осетии тоже порядка 20, я так думаю. И наша сила, наше единство в том, что мы вместе воспитываем детей, вместе работаем над патриотическим воспитанием. Вот это и есть единство народа. Вместе защищаем наши земли и так далее. У нас есть определенные проекты работы с Южной Осетией, определенные проекты у нас есть со Штырнахашем, с вами, и мы дальше будем сотрудничать, дальше будем проводить подобные круглые столы, другие формы, и это нас сближает, это нас объединяет. Сегодня как никогда является актуальным единение, потому что в действующем мире, в глобальном порядке, да и в региональном, сегодня пытаются эмиссары, которые посланы, значит, нашими врагами для того, чтобы разжечь разжечь противостояние между разными народностями, нациями и очень своевременно выполнять вот эту миссию, которую обозначил наш президент России Владимир Владимирович Путин. Abun dünya ister politikun dırzinya deme dezinformasyon var jurnalistler olu valda yaxşıyıq. Bana san koteran xas informasiya məmə xaraka mecede serdar Xotay Temariya. Я думаю, что объявленный год национального единства, единения народов придает особый смысл празднику Дня народного единства, который мы будем отмечать 4 ноября. И, наверное, даже в том, что Южная Осетия и Россия вместе отмечают календарные праздники, это тоже говорит о единении народов. Сегодня мы живем в условиях глобальных вызовов, высокой политической напряженности в мире, дезинформации, пропаганды. И в этих условиях, конечно, роль СМИ особенно велика. Нам необходимо чувствовать свою ответственность еще больше, еще сильнее в формировании общественного диалога, в укреплении межнационального единства. В сфере средств массовой информации журналисты и медиа Южной Осетии участвуют в российских образовательных программах журналистики. Я еще раз повторюсь, в свете того, что медиа сильно трансформировались, нам постоянно нужно переобучаться и подстраиваться под требования и веяния времени. Поэтому у нас единые принципы объективной подачи информации. И даже если русские осетины нас разделяют расстояние, мы находимся в одной общей объединенной информационной повестке и в одном информационном пространстве. Feshtet sadise serdara mesegati restune kurexuntet sadise sarglajta bonusan kuttoy diversigam gostada men mozalta wazin axşiyak zinyat. Я проинформирую, что в России создана ассамблея, она не создана, учреждена Ассамблея народов России. Это общественно-государственная организация, которая придан очень высокий статус, ее возглавляет Васильев Владимир Абдуллаевич, который был главой Дагестана и бывший министр внутренних дел, сейчас на высокой должности в Государственной Думе. Ассамблея народов России. И Ассамблея народов России в настоящее время создано подразделение в Северной Осетии, куда, естественно, вошла организация, которую сказал вот предыдущий оратор, о том, что у нас в республике, вы знаете, есть организация, называется «Наша Осетия», куда входит 34 национальности, проживающие на территории Осетии. И этой организации в настоящее время исполняет уже 35 лет. Армянское общество, грузинское, греческое, немецкое, еврейское и так далее. 34 национальности, и мы, естественно, вошли туда. И в связи с этим вот есть мысли о том, чтобы в Южной Осетии в продолжении выполнения вот та тема, которая сейчас обсуждается, в продолжении этой темы, как бы проработать вопрос о создании, может быть, подразделения вот этой Ассамблеи народов России в Южной Осетии.
Поддержку мы можем оказать. Тем был фанджистер Саньяк Бонасан Кута историон зонатте кандидат Джиотел Мураттар. Очень приятно, что мы сегодня вместе, юг и север, обсуждаем наши общие проблемы, наши общие видения на вопросы укрепления нашего единства народа. Что для нас всех означает Россия, это, я думаю, каждый для себя понимает. Лично я об этом писал, и в прошлом году была в газете «Республика» моя статья «Россия в моей жизни», и в повседневности мы это на себе чувствуем. Но год скоро здесь сегодня в основном собрались представители Южной и Северной Осетии. Я хочу говорить об единстве наших дел. Точнее, потому что народ единый, у нас единство народа есть, а вот конкретными делами это, видимо, надо подтверждать. И я хочу здесь просто, чтобы наша молодежь почувствовала, что Осетия, она едина и природой, и языком, и культурой, всем. А чтобы почувствовала молодежь это, она должна это увидеть. Не только ушами слышат об этом часто, но и пощупать, может быть, и руками, и глазами увидят. Тем был фанджикарон арамбордавджи тарайстой вунафа. ودون نفزباور توی آصف تم پلنت سرد بینون کن نقاس که کنزر یوزینات آدم خط تخسن خلار زینات دارتر فیدار کنن. کوستزرین کوستایی دا اینفارماسیون را وقدابون. Абун президент Гаглой Талан бафыста дуэ указы. Соците сәрмәт Нисан Гундырцет Хусар Ерестуны президент администрации Кухтарек Кенеджи Фытса Хадивагай, юстиции министры Хадивагай та Бестауте Алина. خیصاد سردار تا زنبولات خیموال رایون ادمنستراسیون باودستا سنوک سرغلوه گوازکت میولوده. خیصاد سردار نفز باورتا یبون کیوزن یخسته انتشنه اخست کنن. وازکت میولود بوزنجن خسته زاختا پادسخاد سرغلوهگن آخم برنوم بناتل کی باوندد. اما بان سانکوت دا زگر رایون سرجت کوشت اما کوختر یگاده اخوز فادات راتسن رایون ابت رست بلنده انتشنه سخست کننن. Патриотун комлад нации приоритетун фарсты тайсайю. Войта хай республикай вақт сава алы хузун мазалты. Арвалкури сәрі дәрс колад заутан сабун райдайд зәнгәрі жызалтай нәфала хусар ерістун әмі вараси патсахадун гимтай. Алы ахыр заудар фытса гласунай хистер гласунунг әнәкәс кезуны гимні нәхәсті әмі сәзары әрмәст көд әнәмән қәг нәфала зәрдәйе алы дзірдіні саняк ընկարգе. Կորիսարը ռայսում է ծխինվալը վծագամ սկոլայ ֆոյեյը զալադստը ախորձաուտը կալաստա ֆալացը պատսախադուն գիմնի կալաս քոյկոստ վատ ալցդար բամր ամար սաբր դուամին դուվներ տկագամազը խուսար իրստոնը պարլամենտ իվենզինը տաբախաստա ռեսպուբլիկա խուսար իրստոնը կոնստիտուցիոն զակոմա ռեսպուբլիկա խուսար իրստոնը պատսախադուն գիմնի տխայ ոմագասկա ռեսպուբլիկա ալա խորկորի դար ռայդայ պատսախադուն գիմնի սախաստ ամա թրսալ վլամա սխացնայ Ախորձաուտը արմբերդստը ֆծագամ սկոլայ ֆոյեյը սկոլայ դիրեկտոր գոբոստը Ռուսուդան զուրը մոնուն ամա մարալոն գդավտել ամա պատսախադում սիմվոլը նսանյուագալ իվղոտ կորի սկոլայ նսան կոտոյ ֆտը բաստակական ջտբուն սկոլա ավախտա կորտ патриотун мазалам. Я хочу поблагодарить ваших педагогов, вас, дорогие дети, за то, что вот так проявили единомыслие, желание творить добро, вспоминать о тех, которые всегда защищали и защищают свою родину. День защитника Отечества – это урок мужества, это урок на прочность, который каждому из вас дает понять, что такое патриотизм, что такое гражданственность, что такое честь, мужество и долг. آخر مازال تاسفندن خسته در آخاد گدرسته سوالت تقوی سستون گرمک زغن زاخر گنجته آخر زاو آلوکوری سر در گیم کفی قوسا اما ترسا فیلاو گیا کفین و دیمیتونی افزار فیدار او دقت خم مازال تنگ آخشیاگو
ما سوالت در الصخرست ما آلکش سوالون درم باره گیم باید ترساسیسکه استر برندینادن کیس یاری گرم بسته آخامستر خسن کیس کیزار نیقابه تنگشتر نسانیو اگنیس اما سوالت در خزون فدارنج سخی فزن دیسل خما تجوقت کینش فلا تکست یول در کیزوننج ترسا شنسان کنوی در کیزوننج فلا ماسمش فزن دی کتر خزدر راید توی آشم ظلمه شبن ورسیه فدراسیون گیم نسخت کنن درو انمن قبک ایران گیم نیمه یومه مخمر مست خوصاری رستون گیم کینه و فلاس در ورسیه گیم در سوسک کنینا گناو وی استر کادو قطع کیو و من اما مخن آبون ورسیمه امگم آخسته تکیس کرجی فرس مکرلوام اما کرجیان کی خس کنم سکولا زوتا سخدک در زغنز سخی سرستر کیف خاطنز آخم مازال فسته کی زغن قوی ویو استر برندینات آن کلاو اما ترسا مکو کسای ود بامبارس تاور در استر قطاج خای کیده ویو نایستوری تمام مختصرم نخی ریسپوبلیکای یزن نخیستوری اما این قما کات کنم مخن آل کوریسر در وی مناخ زن قلجک میرا پریاجی سنبر دیونه کننج فایه باید نجف ساگا واجنج نیمه خسته کننج رای گرم بسته ورزن کی قوه نفده بسته قاقن در کی قوه. Каждое утро в понедельник проходит мероприятие, и учителя очень стараются, чтобы оно проходило интересным. Недавно у нас было мероприятие в честь Дня защитника Отечества в актовом зале, и были очень интересные выступления. ویو استر در آخرادون پروگرام مای خای یس کندیس مونون اما مارالو نقدتن کات کنن اوروکتا آنچه کوست فرت سوانگ سکولا کستر آخرزاوتا در زونز ایرون گیمن نخسته اما سفزارند سخن خواسته کندو ایرون ترسم 84 урс сырх амапур. نه ورس دکتر ساکن урс ах اما سرخ آخر مازالتا خوست کنند ریسپوبلیکای پادشاهان سیمبولیکا تخادن زینان با فیدار کننن اما رزگه فلتر پاتریوت و قومولادن سانیوک فتح چندر کننن چرت قطری گینا کوستراول کمریتات فاطیما اینفرماسیون را وقت آبون سده فلدر رول اما آدم وارزون زینات سوزیتنینا و خصاری رستون پادشاهان درامون زیادر ایرتر آرتیستی سیو و یک کوردیاتا یخی باورزون کتا مینگای زیادر وارشتن آبون در قد کننس یک کستل انوود اما دسن اکتوری یک سارت ونداگ اما آیوادون سفلد استاد فدل ارمک باست کتا نواز خسک تبلت ایلویرا دکه مارد سده دساز سخست ایران تئاتر امکینو استر اکتریسه رسپوبلیکا خوصاری رستون آدم نورتیست که خوصاری رستون اک تئاتر وارزون اکتریسه سوسیت نینا زاخاره چجه رای گردل وی رای گرد می فراسه ده اخسر دسم آزم تخینوال رایون استر کومه یا ایرد کوردیا تمایوات راجر آرگومسته امنز برک کتو یفیدن فلو اسکولا کاست فاونه فسته باست خوصاری رستون پاتسخا دوندرامون تئاتر ما که بایگون وتساز می فراسه ده ارتم فتسگه مازم سوسیت نینا فتساگ رول ود تساگاریلی پیسه مگسک سپیکتاکل تفسگ دسنه رول كويور باشد استدريتيل وديو فورستوي نيناج قازه نو بيرا كما در تافت فلا حودون مشي وتاودي نينا ما يفورستو يافت نيناج قاز ما يكساخت وديو باشن كتو ميور باشدست نينا ودي شگي در كراي گردي ودراي گردي شماي اكتريس هو بيرا راي گرمين يعني خل نفس خوشا وشقا مواي ما هاي تابت چی کن خوشاون يعني خل نفس تا دقام هاي اكتريسو ما آدم من خصای شين جينات
Fasta der ei achor kennen Marvas do Tbilisi teatralun studime. Nina ja teatralun desnia dart der fachos der Kutta Leningrad teatralun institute. Dart der Sozion aktörü kust Kutta patsahadun dramun teatre. Amavın bazat yamalate bumme. Husarires dönök teatr varşı tefet sajı der kod kenens kod genialun komedyon arxayak. Falama yari bir duaruvut sart xum amazerdiag dramun amaswang tragikun rol teder. Fenzem ezt a gazet Szovjetuniriston kurdjačin artistkete Hajfesta afte. Teatr makashta warzent sotitanina weldai warstay woman ama yakust ama yarulta stakhastag alkaiser damader khad afte fakaset samawina qaze falakamdar yimbaltima bade ama senzura yatsarda khumataje ama qazak khabarta yarulta alkasdaru organikun ya bakastay ya alasmalday Sotitanina xaybavar teatr manı madarsit patsaha derdigey min farasada navazıqsa zamazı və dın lever dersit Respublika Hussariristuna adamın artistkay num. Ya kurdiyatın banımatta Sovetun Gürcistan der. Fıtsagırratta Gürcistan zgıxt artistkay ve festeta adamın artistkay num. Ten vazana khast risk kasterden. Ey moxshal bir kasterdestem. Memad der bir kasterdi ve namaxam şasti gozay kosti. از اون یک قرن خواستیم که خواستون گالسی فقط دستم بیگره فقط دستم وسپور گالسیه ما یه سلوک را خواستیست نه وادی آدم یه را خسته یا خست ما سکو خمشه خدای نیله گذسته Vay vet Hussariristun scena irtstalı. Seyir surette sarıstavudun evday az berts ravdet toy teatr varşete. Mısır Xan pasay fendune. Zago mertem zavacı. Musun duve xoye. Sopi sığzarin fetkoye. Vardis varzun zinadı kadece. Edeb betay scena sıxast kutta sede filder rolu. Alkatse der savut sardı felter zinadı xozen. ودی زرده خلارا دیماک تنگ زرده خلارا دیماک نیر زرستا خیستر کستر آل کایمه در لیسی و غزون من اماخ سپکتاکلیوک فاشیستی زره ودیو از خسار نمیلسی چون من این آمان بودن من آنشان وقت نشاردیس تا در تک کلخ بشده مای باشه دستم یه روزین که به بازار دستم راکس ما چیزگای راکس در روزنگی و روزنگ بایگون کتا تا عوضنگی خیلی با کاغذ سوی رخیزو تو میدم من یو میدم باشه است من وی پایدگن پادوالس میدهی من یو ریز خواست را یا کامپوتش در تا من ماشین آودی من یو رستجه هم راست دستم مزاقن نینا راست مزاقن ماشین های لاس کرمیومه من این اسپادن کتون زارولیم ممدام فانتانو دیده دوشان سنتر اما فانتان آلو ورست راشو باشو کنم من گاهی را تارد توی من گاهی نفست راشو باشو کنم چه من باورد توی من از مخینه اونن کنه فلن این را کاستی مثل سماد فیل غست های وادا موفق شده با قوشه با کیافیت تو با یول درزد تو بد گاهیش نکته در هیرم بیر است گاهیش نکته فلد سوز گاهیش نکته بودی اما یک کافیت دادون در خود اگه آماردست بفته اشوش بنده دوم کل Vit saasta alın ok spektakl der Hussariristun vit axşyaktsau kant kulturunna falama axsanadun sarda der. Vay vit iron teatran yaray rastrastek ama raster sosyeteni xozan artiste ama entuziastr vaje teatralun ayvat didin aftetta. Karkası çizgi maqazdan, uskurgatsi maqazdan hevad adam duartta salkuttu hoftanamsides dodam. Ama ya hutsırdiki der ting khurstunen والدای در کرکس چیز که داویتی میو کربات است و دودی من کد گیت چیز کفته گپ تا کد دا هم تال تاگ اکتریسا ودیس از مخدک سرماگوندای آل که میخواست در وید خیزونن اما ودی آخم رستگ ما کم صورده این هیمن نودیس ما میخی ما با کد دا اما کد یعنی یارگ مود هفت همه باردد دا گازلیو یا دو خمرسته گدیما وتگن بنیانه کستوی کدمیو ولی توپایل خبیشن دست کدا اما یو مزفست کسوک بازدیس ودی وینا بخورد فلیوی منم بخارن کدا
Ծոցիտնինա յադամն վարզունուդ ըրմաստիա դասնիադը թխայնա ֆալամայա ֆալման ամալ յուզեր դյուն ախասլը թխայդար նամազամ աստը գուրձստու նխաստուն ագրեսի ռաստաջը բավզարստա զնձինետտը Յախածորայֆացի աննախայ ֆալաջատրը սցենը դարտել լակոտ կուտտա յադամն իրուն սցենը լեգենդա թայսայի ու ծոցիտնինա զախարը չժկատ царзан назарде амалаварцавзан нук фалтартам куд ацак профессионализм амацавит туйнок амбастак афте تبل تلویرا استاد تزاور که مریتات فاطیما اینفارماسیون را وقت آبون اما نرتا بازون و تصاور بون غده من قلمه کسی رای سومه سود که درخم رئیسم ریسپوبلیکای وزن ایوگه آسست قایسای بونه 0 گرادوس وازال اخسوتا ارتا گرادوس وازال وارزن مید زاو رایون بونه وزن ارتا گرادوس قارم اخسوتا 2 گرادوس وازال زناور رایون بونه 4 گرادوس قارم اخسوتا 1 گرادوس وازال لینینگور بونه وزن 5 گرادوس قارم اخسوتا 1 گرادوس وازال ریسپوبلیکای столица Цхинвала بونه وزن 5 گرادوس قارم اخسوتا 0 گرادوس وازال Смах кастыстут информацию равах дабом ма студию дбязар тестайла. Мазардаун загыт саме алы бундер кусат хорс хабарта, ама нарадун фильм балд ма эфира.